بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى жексін мақтаулар ан ел соғын сүйікті пайғамбарымыз пайғамбарлардың сайыды сарбары болған пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам Аллахтың саламы, Аллахтың рахматы, Аллахтың берекесі болсын. Бүгінгі бізге берілген темамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың жолын жолдаш. Жаңа шондай еле сахаба радиаллаху анхумдардың жолыны жолдау. Тақтап айтқанда сүннетке бекен болу, сүннетке амал қылу туралы бүгінгі жұмада сіз менен біз иншалла сөйлесе тұрған боламыз. Ең еле бірінші Суайд ибн Малик радиаллаху анху риwayat қылған хадистен баштайды. حدثنا سويد بن مالك قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың мынандай деп айтқан ұқтым деп Суайд ибн Малик радиаллаху анху айтады. Емне деп айтқанын десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, мен сілерге екі нәрсе таштадым дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, мен сілерге екі нәрсе таштадым. Егер сілер ошол екі нәрсені бекем қармай тұрған болсаңар, лан тадиллу ешқашан адашпайсыңар дейді. Екі нәрсе таштадым, егер ошол екі нәрсені бекем қармасаңар, сілер ешқашан адашпайсыңар деді. Ал қайсы десе, birinci Kitabullah, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Andan keyin ve sünneti Resulillah, Cenab-ı Peygamberu sallallahu aleyhi ve sellem'den sünneti. Uşul iki nerseni kim karmay turgan bolsa, uşul iki nersege Allah'ın kitabını, Peygamber aleyhisselam'ın sünnetine beken bolsa, al insan hiç kaçan adaşmaydı dedi. Hasan rahmetullah aleyh'ten rivayet var iken, Hasan rahmetullah aleyh ayttat. لا يصلح قول إلا بعمل ولا يصلح قول ولا عمل إلا بالنية ولا يصلح قول ولا عمل ولا نية إلا بالسنة. Hasan rahmetullah aleyh aytат, söz hiç kaçan faydalı olmaydı. Biz bu жерге kelip cumalarda başka жерде olboson başka жerdеги cumalarda kançalagan vaaz nasihattар болтат. Қанчалаған Аллахқа шақыру, динге шақыру, исламға шақыру болтат. Бұл Хасан рахматулла алейх айтат. Ошондой сөздөр, ошондой айтылынған сөздөрдүн пайдасы болбой калат. Качан сөздүн пайдасы болот десе, качан ошол айтылган сөздөргө амал болса пайдасы болот дейт. Сөздүн пайдасы качан? Ошол сөзгө качан амал кылынса, андан кийин сөздүн пайдасы болот. Вала яслуху el-amalu illa bin-niyya. Эми дейт, ошол сөз дагын, ошол сөзгө, ошол айтылган насихаттарга амал кылуунун дагын пайдасы болбойт, качан ниетти оңдомоюнча деди. О деген инсан сөз сүйлөдү, ага амал кылды, бирок ниети жакшы болбогон болсо, ниети Аллах үчүн болбосо, ниети Аллах жана анын расулунун ыраазылыгын табуу болбосо, анда анын кылган амалы дагын, сүйлөгөн сөзүн дагын пайдасы болбойт деди. Үчүнчү сөзүндө айтып атат: "Вала яслуху каулун вала амалун вала нiyya illa bis-sunna." Сөздүн да, амалдын да, ниеттин да пайдасы болбойт, сүннөткө амал кылмайынча деди. Качан сүннөткө амал кылынат, сүннөткө болгон амал бекем болот, ошондо сүйлөнүп аткан сөздүн, ага кылынып аткан амалдын, ага кылынып аткан ниеттин дагын жакшылыктары, пайдалары сиз менен бизге ошондо тиет экен. Качан? Ошол нерседе сүннөткө муафык болсо, сүннөт менен болсо. Ошол кылынып аткан ниетиңиз, ошол айтылып аткан сөздөр же ошол амал кылынып аткан амалдар ниетке дал келсе, бидатка чыгып кетпесе, бидаттан сырткары болсо, балким сүннөт менен боло турган болсо, ошондо пайдасы тиет деп Hasan rahmatullah aleyh aytdı. Ve an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة
وإن هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة 71 في النار وواحدة في الجنة. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Бани Исраил қауымы пайғамбар алейхиссаламдан алдыңғы пайғамбарлардың Бани Исраил деген қауым келген білеміз. Ошол Бани Исраил қауымы дейді. Бани Исраил елдері 71 фирқаға, 71 бөлікке бөлініп кеткен, жамаат болып дейді. 71 бөлікке бөлінген. Ал эми менин үммөтүм 72 фирқаға, 72 жамаатқа бөлініп кетет дейді. Башка риваят бар, 73 деп келет. Башка риваятта. Бул риваятта 72 деп келип атат. Эми айтып атат: "Ва вахидатун фил жанна 71 финнар". Ошол 72 фирканын 71-и тозокто болот дагы, бир фирка гана, бир жамаат гана бейишке кирет деди. Сахабалар сурашты: "Я Аллахтын элчиси, ва ма хазихил вахида?" Елестетиңиз, үммөт жамаат болуп 72 бөлүккө бөлүнөт экен, анын бирөөсү гана бейишке кирип, калган 71-и тозоку болот деп пайгамбар алейхиссалам. Сахабалар сурашты: "Я Аллахтын элчиси, бул бир бейишке кире турган үммөт кайсы? Бул бир бейишке кире турган жамаат кайсы? Ал кайсыл фирка, кайсыл жамаат?" деди. Анда пайгамбар алейхиссалам айтты: "Ахлус суннати вал жамаа." Ал жамаат сүннөткө бекем болгон сүннөт элдери деди. Ахлус сунна вал жамаа фиркасы деди. Ошол ахлус сунна сүннөткө бекем болгондор, алар бир бейишке кире тургандар. Сүннөттөн бидаатка өтүп кеткендер, сүннөттү хилаф кылгандар, сүннөттү таштагандар, же сүннөткө кайдыгер болгондор, наузу билла, калган 71 тозоку болгон фиркалардын катарына кошулуп калат деди. Кудай өзү жүзүн ары кылсын. Бардыгыбызды, жалпыбызды сүннөт ахлынан, сүннөткө эргешкен, сүннөттү бекем кармаган жамааттардын катарына кошкон болсун.